हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रिय रमन्नाथ मु स्वागत करुछि मो चैनल अंशुमान ब्लॉग को। आज दुगुर काली परीक्षा काली अछि विज्ञान ताकू मु पढ़िया देकी किछि काम करथिली हैला से तार आराम से सोई पड़िछि ताल तुम देखिबा केते ठको से केमदी सोईछि आसो देखिबा। आसो मते तू सोईछि बघिर तो सभी पढ़िछि ओई सोईछि। दुगु कौन कर दू रे हां मैं कौन कर दू कौन खोड़ी सारलुणी हैं नहीं कौन कर दू हैं कौन कर दू रे कह पुआ तोर काल कौन अछि दुगु काल कौन अछि तोर हैं कौन अछि सब बही पत्र पे मु पढ़ी ମୁଁ ଶୋଇଛି କି ସବୁ ପଚାରିବି ମୁଁ ଶୋଇଛି କଣ କରୁଛୁ ଟିକେ କମିତେ ଟିକେ ୟା ପାଇଁ ମଣିଷ ଟେନସନ ହେଇ ହଉଛି ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହବ ୟାର ଟେନସନ ନାହିଁ ପୁରା नो ଟେନସନ ଶୋଇଛି ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହିପତ୍ର ବାବୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ମା ଭାବେ ପାଠ ପଢୁଛି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ଦୁଗୁ ଦୁଗୁ ହାଇ ଦୁଗୁ ପଢୁନୁ ଟିକେ ଉଠି ପଢ ଆକ୍ସନ ବହୁତ ଜଣା ଭଲ ଭାବରେ ମ ଆକ୍ସନ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା କାଇଁ ପଢୁ ଟିକେ टाइम केतेटा ହେଇଛି टाइम ଜମା ଦେଖିବା टाइम କେତେ ହେଇଛି 7:30 ହେଇଛି टाइम 7:30 7:30ରେ ବାବୁଙ୍କ ପୁରା ନିଦ ଏଡେ କଥା ମୁଖ ମୁହଁ ବହିପତ୍ର ଉପରେ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କଣ ପାଠ ପଢିବ ଘରେ ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥାଉ ନମସ୍କାର।